भयो सुरु भयो सुरु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशम स्कंध पूर्वार्ध अथ प्रथमोध्याय। भगवान द्वारा पृथ्वीलाई आश्वासन, वसुदेव देवकी को विवाह र कंस द्वारा देवकी का 6 पुत्रहरूको हत्या। राजोवाच अभितो वंश विस्तारो भवता सुमतुर्ययो राज्यं चोभयं सेनं चरितं परमाद्भुतं यदस्त्व धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रां सेनमतिर्नस्य विष्णुर्वीर्याणि संपन्नः अवतीर्यद्रुवंसु भगवान् स्वभावना कृतवान्यान् दुष्टात्मः तानि नो वद विस्तरात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विराजेत विना पशुघ्नात् पितामह मे समरे मरं जये देवव्रता जातिथि तिथिरैश्वरथैश्च तिमिङ्गिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृता तरन् कृत्वा तरन् वत्स पदं स्म यत्पद यत्प्लवा द्रोणस्त्रदिपृष्ठमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां जुगुपकुक्षिं गतगात्तचक्रो मातुस्तमेया शरणं गतायः वीर्यान्वितस्याखिल देहराजा मन्त्रभयस्फुरकालरूपै प्रयच्छतु मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्य विद्धन् रोहिण्यस्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भसम्बन्ध कुतु देहान्तरं विनः कस्मात् मुकुन्द भगवान् पितुर्गेहाद्वदं गतः पूर्वकाशं सावधा कृतवान् सात्वतं पतिः गजे वसन् किमकरन् मधुपुर्यं च केशवः भातरं तावदित्कंसं मातुरद्धात दर्हणम् देहं मानुषमाश्रित कति वर्षाणि विष्णुभिः यदुपुर्यं सावात्सित पत्न्यकत्य भवन् प्रभु यदन्यत्त सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतं नैषाति दुस्सह सन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखं भोजच्युतं हरिकथाच्युतं हरिकथामृतं सुतोवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुपादं वया सखीश भगवान् नत विष्णुनाथं प्रत्येष कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं